Momento hopi bonita, celebrando y reconociendo los futbolistas de Aruba. Awe, award night de ABB, y te mando un felicitación inmenso. Naturnos futbolistas, pero más que otra cosa, nominado, todo lo cual que el club, voluntario, y el bond de fútbol de Aruba, para bien, para un viaje más, para un campeonato así exitoso, y más que otra cosa, ABB nos está celebrando no solamente el logro futbolístico, pero también celebrando disciplina, determinación, meta, visión de cada uno de los deportistas en Aruba. Para bien denominado, para bien Aruba, fútbol conociendo hope y desarrollo positivo, y nos sigue como gobierno de Aruba sostener el desarrollo estructural aquí para garantizar hope más éxito de los talentos en el local. A noite nós está dando reconhecimento na ture talento na esta que destacar durante o campeonato 24-25. Nós temos bastante acaba tá sendo formato aqui, me querendo maneira hope mais festivo, maneira hope mais me querer grande também. Eu só me querer jogador, ora se esfero center aia, tá hope importante para o reconhecimento na final de campeonato. Lo cual si nos digo visa, essa vida visa sempre para essa que ganha prêmio, tendo conta que tem 10 outros jogadores que te ajudavam a ganhar prêmio aqui para sobre futebol, está aqui deporte de equipo. Dus, pero seguro, para bem grande, natureza que ganha prêmio. Boa noite, meu nome é Steven Menchor. A vida de 2 anos, tá ganha MVP de Aruba do futebol. Meu nome é Kimri Paulina e eu sali Best Female Referee de campeonato 2024 e 2025. Meu nome é Josca Maduro, eu tenho 3 anos, tá ganha meu equipe de Aruba. Meu nome é Amy Henao, eu sali goalkeeper de Open Class Damas.